Nona kuphi la sifinyelela khona sikubingelele mbukeli sikwamukele indzaba entesiswati lesitethula bukhoma like SABC sise Auckland Park eJozi. It's an obvious loophole in the law. For example, if I'm a wealthy individual, I can entirely legally set up 100 different companies, and through them, I can donate the maximum 15 million rand a year. Kumele kube nelibandla lelisibonza lelitimele lelitawubukana ngqo nekulandzelwa kwemitsetfo yokwesekelwa kwemacembu etepolitiki ngetimali. We are going to make sure that the law take its course. These people must be arrested, and we are going to mobilize the whole society to rally behind the victim. Tinhlangano nemango tende libito lokuthi kuvalwe indzawo yokutijabulisa lebita ngezenzo ti nightclub lese Hatfield ePitoli. Kumele kube nelibandla lelisibonza lelitimele lelitawubukana ngqo nekulandzelwa kwemtsetfo yokwesekelwa kwemacembu etepolitiki ngetimali. Lo ke ngumbono wemacembu etepolitiki laphikisana nesiphakamiso senhlangano yemphakathi My Vote Counts lesihlose ukuthi kubukede kwabusha lo mtsetfo yokwesekelwa ngetimali kwemacembu etepolitiki lotsi. Lamacembu kumele adzalule yonke imali lanikelwa yona. Ngikusho ke kwalo mtsetfo imali kufude idzalulwe ingafika ku 100,000 wemarandi. Kanti ke emacembu avumelekile ukuthi anganikelwa imali lefinyelela ku 15,000 wemarandi. Tinhlangano letiphikisa lesiphakamiso My Vote Counts tifake ekhatsi EDA, Action SA, induna yelitiko latasekhaya yetebulungiswa kanye nephalamende. Ludzabalo lubukeke kuchaswa kwamacembu etepolitiki ngetimali seliphinzela umdzabamanye netinkantolo. Nyalo ke inhlangano lengekho ngaphansi kohulumende My Vote Counts ifuna labo labangenela khethwa ngokutimela nemacembu etepolitiki ukuthi badzalule yonke iminikelo labayitfola nobe ngabe ngumali noma selirandi linye. Kwanyalo iminikelo ngaphansi kwa 100,000 ayidzalulwa kepha ngetulu kwaloko kufikela ku 15 million kufanele kudzalulwe. Licembu le-DA lelatfola iminikelo leminyenti njengekusho kwembiko ku-IEC weminyaka timali wa 2024-2025 yaphakamisa ukuthi kusungulwe lihlakalo litawubeka liso amacembu etepolitiki ngekulandzelwa nekungalandzelwa kwemtsetfo nakuta ekudzalulweni kwale minikelo. We're of the view that a sub-entity of the IEC, which can still be part of the, let's say, the framework of entities that deals with our elections, can then be tasked with those investigations so that it's not the IEC per se. Nangabe inkantolo ivuna iVote My County Action SA ithi loko kutoba nemthelo omubi kuntsandvo linyenti. Lelicembu lithi IEC kufanele ikhone kufinyelela ekuboneni account emacembu etepolitiki. We are actually gone into this process proposing our own amendments that we think should be tabled in respect to the party funding legislation that gives the IEC real teeth, gives them access to the bank accounts of political parties and allows for proper accountability that is fundamentally missing right now. My Vote Count ithi lo mthetho lokhona nyalo lwathiwa nge-Funding Act awuhlangabetani netifo temthethosisekelo nekutiphendvulela nekuthi tinvoti ibe sebaleni ngiyathi kunengi lokungahambi kahle ngalo mthetho. So there are several prayers we want. The one around related entities is that it's an obvious loophole in the law. For example, if I'm a wealthy individual, I can entirely legally set up 100 different companies, and through them, I can donate the maximum 15 million rand a year, which is obviously against the spirit of the Act. IEC sakaphendvula ngalolu dzaba. Bosolwati batsi tinkampani tahulumende letingendi inzuzo kufuthi titsengiswe tibe ngiletitimele. Lokuta ngemva ukuthi tinkampani tahulumende letingetulu kwemakhulu lasikhombisa velonke etifundzeni nakubomasipala letehluleke kwenta inzuzo. Letehluleke kwenta inzuzo kanzi njengalati Dilip Haraj uthi letinkampani atibe ngiletitimele kepha hulumende achubeke abe namesheya. Tiphumisele takhe titanje kulindzele liphakelo timali lotawutfula yindvuna yetetimali inokugodongwana. Kutawubonakala khona ukuthi ingabe indvuna yetimali inokugodongwana utayinika yini imali iScom neTransnet. Lenyanga lengcili inesa lekungiyo lebukete emandla inike imvumi iScom ukuthi ingakhulisa inzengo yagesi nga 12.7%. Lama% lawa mancane kunalawa bawafuna ngulenkampani lephehla ngagesi. Njengalwathi Dilip Haraj wende umbono wekuthi hulumende kumele achasa tinkampani tembuso letisita sive.
When you look at the country and the fact that we need workers to get from home to work and all of that, that will be a strategic industry, and we need to fund that industry in a way to ensure that the government plays part a role. Harash uphinze wena lobito lokuthi kuthengiswe SAA bese leyo mali iye kuleminye imihlamo yahulumende lefana netindlu. Usenjalo kunekhatsateya ukuthi kunganikwa kahle imali kweTransnet kungahle kulimade kukhula kwemnotho. Umphathi wetakhiwo ncandi kuyo lenkampani ulungisa kuneta imizile ekucala kubetitimela letitimele. Umphathi lomkhulu walenkampani lobambe kwesikhashana uchaze kabanye ngalendlela etawulandzelwa. What is going to happen is that after that process is done, we're going to select successful bidders who would be given the right to operate or to run their fleet on the network. Mohlohe uthi unelithemba ukuthi kukhona abatakuhlomula kulolu phakelo timali. We're looking at different options to finance our expansion or restoration of the network. Some will come from the government as the owner of the infrastructure. We've made the application, we're looking at government grants. Indvuna kodongwane kufute igcile tukwetidzingo tetinkampani tembuso ivane ligebelo lubangwa kungendi inzuzo. Masipala lomkhulu weNelson Mandela Bay eMpumalanga Kapa uthubekele eceleni imali lengu-54 million emarandi ukuthi isite esumeni senhlekelele. Le mali itawusetshenziswa kuhlanda tingungu letidvonsa emandi nalokunye. Lo mnyaka lophelile bekumadima kakhulu kutakhamuti takulo masipala. Tikhukhula tabulala abantu tashiya umonakalo lomkhulu. Takhamuti letalahlekelwa impahla netinini solo tiyakhala. So hard because you must fix everything out of your pockets alone. Material things can go, but what about our emotional state that we're in? If it rains, then I don't sleep. Nanome ngabe sekuphele tinyanga kwabanetikhukhula emabhloko nemigwaco solo akukalungiswa. Lokhu kungeta lokunye kukhatsateka kule takhamuti. Only thing they're telling me is there is no budget to come and fix houses and leaking pipes and meters been broken and all that stuff. Kepha kukhatsateka kwabo kungahle kuphele madvuta njengoba masipala walendzawo utshale tigidzi temarandi letitawufaka esikhwameni lesibuke inhlekelele. When now it comes to post-disaster projects, which would be like your rehabilitation and reconstruction, what we have at the moment is that National Disaster Management Center has allocated the amount of about 54 million for the infrastructure grants. Dokotela Nyinde uphinze wavuma nekuthi kungavinjwa kwemandi lageletako kube imbangela lenkulu yaletikhukhula. Uthi kungunyalo basebenzisana nelithimba lelibuka kudvonso kwemandi kuleli dolobha lonke. Basele bathumele labahola sibonelelo sahulumende embombela eMpumalanga ngehlelo lenjinje emakhadi esasa egolide kuya la emakhadi lamnyama kuya egolide lamnyama ePostbank. Kamotle thola sibonelelo sahulumende tifole malayini lamatse titfukutsela tigane lunwabu tikhala ngokuthi ticitse isikhathi lesithe kulendzawo solo atisitwa lokwenda kube madima kuthi la malayini ayancanyulwa nakufika isikhathi lesithide lokholela ukuthi baphinze babuye futhi ngelanga lelilandzela kubatofola futhi ngemsombuluko kusite bantfu labangetulu kwelikhulu. Yazi since sifike ngifike ngo7 abangibhalisanga abantu bagcina ukubhalisa ku number 108 ayikho into eyenzakalayo sibona umuntu ongenayo sibona umuntu ophumayo. Ngitekuntshintshwa ikhadi bametela egwalagwaleni ukuthi sitontshintshwa amakhadi la gold sisebenzise lamnyama. Sontongwenya usola kakhulu ukuthola lo mntwana wakhe lokhubatekile sibonelelo sahulumende. Bodokotela base Robes many times banginika incwadi impesheni. Incwadi impesheni nangifika bathi ngihambe Shongwe ifike incwadi impesheni tiya decline angathi why. If ever ngibuta isasa ukuthi kahle kahle ufuna ngincedakale kuphi because le impesheni yemntwana ngisuke nginicwazi. Sasa ungikhomba sibhedlela nesibhedlela singikhomba sasa. Lokhulumela isasa senzeni ngubeni wende libito ukuthi labo lebahola imali lesibonelelo sahulumende bashintshe lamakhadi kungake ndlule isikhathi lesibekiwe. Siyacela ukuthi namanje bangahlali bathi balindilanga lokugcina lomhla ka20 manje abeze kancane kancane size sibacede bonke kodwa isiqiniseke sisinikezayo siusasa njengoba sinakekela ukuthi ngempela uma sebakhona sizokwenza isiqiniseko ukuthi bonke bayawathola amakhadi amnyama ukuze umholo wabo ungaphazamiseki. Ngubeni uphinze wavakalisa ukuthi kushintsha lamakhadi angeke kube nemthelela kulabo lebahola imali lesibonelelo ukuthi bangathola imali yabo ngesikhathi.
Inhlangano nemango tendele libito lokuthi kuvalwe indzawo yokujabulisa lebitwa ngeZenzo Night Club lese Hatfield ePitoli lokuthi ngemva kokuthi kusabalala ivideo lapho bonogada balendzawo bashaya baphinze bahlukumete emadvodza lamancane lahluleke ukukhokha imali. Lendzawo yokujabulisa isematheni ngetinvo letingekho kahle. Kune video lesabalele letingudleni tekuxhumana lapho kubonakala khona kushaywa kuhlukubetwa abafanyana. Lesigameko lesendeka nga-2023 asikahlali kahle tiweti inhlangano etilwele emalungelo emango netinhlangano tepolitiki njengoba livete ukuthi kufuthi ivalwe lendzawo ngekushesha. We are going to make sure that the law take its course. These people must be arrested, and we are going to mobilize the whole society to rally behind the victim and make sure that these people have been sentenced to the latter. We don't want the securities or anyone else but the men to appear in the courts and to take action on behalf of his own securities. His securities must have acted on the instruction of management, not on their own doing or on their own accord. Emaphoyisa seliphiko lwabo leliphenya amacala ekuhlukubete emindenini kuvikelwa kwebantwana etemacansi ngilo lesoliphenya loludzaba. Bacela lonogada lwathwebula le video ukuthi aphumele ebaleni asebenzisane nemaphoyisa. Emaphoyisa atsasukumisa eliphenya atfu ngathi abonogada labasiphohlongo lababonakala kule video. 3 victims aged 20, 21 and 22 presented themselves at the Brooklyn Police Station where our investigators that are attached to the Family Violence, Child Protection and Sexual Investigations Unit were assigned to work on this particular case. Emaphoyisa lamuhla icaphe ngeliselo loya lendzawo njengoba kafune ukuthi baphathi bayo bakhiphele imbahla lengekhathi. Izenzo ivete ukuthi seyicoshile lenkampani yabonogada kanti icabangane kuyivulela licala. Student lechaswa iNSFAS eMpumalanga ngahle likhishwe etindzaweni entathu lekuhlala. Inhlangano lebuke kuhlaliswa kwe-student eMpumalanga Association of Students Accommodation yesabisa ngecosha student letingakabhadali imali yekuhlala. Ayasonzele emalanga ekhishwa kweti-student etindzaweni entathu tekuhlala letibhadalwa iNSFAS eMpumalanga. Kubikwe ukuthi ti-student letininganiselwa likhulwini tikweleta abacashi. Leti student niketwe lenyanga lesetulu kuphela ukuthi tibhadale tikweleti tabo nobe tucoshwe. Members weMASA athethe sinqumo kokuthi akanikete iNSFAS up until phela kwelenyanga. Uma ngabe ukuthi ababhadali le mali lena lekweletwa ema-landlords members ato terminator noma ato cisha lesivumelwano sokuhlalisa labafunzi kutofuna la sibabuyele emva emakhaya. Ti-student letisabela timpilo tato tincuse iNSFAS ukuthi ibabhadale. La sihlala khona sebasitshela ukuthi fune siphume bafuna ukushisa ecourt ngala esikoleni ngizama register bangizama register bangitshela ukuthi fune ngibhadale 25,000 lengathi nokuthi ngoyithathaphi. My family ngeyikhona ukuthi i-afford ukubhadala my studies and ibhadale na landlord, and if angempay landlord uzongiqosha. iNSFAS ethembise ukuthi itawubhadala uma ticelo tiqinisekisiwe tonke. NSFAS will validate the list and process payments of legitimate claims which might not have been paid through institutions and NSFAS payment service providers. In the current academic year, NSFAS is implementing measures to ensure certainty and clarity about claims and disbursements. As a result, NSFAS urges all accommodation providers with the 2024 outstanding payments to send their claims to the following dedicated email address: nsfas.com.prov@nsfas.org.za. Kusenjalo, litiko letemfundvo lephakeme lisabuka tindlela tekutshala imali etindzaweni tekuhlala letisetikolweni. Off-campus pay annum is close to 20 billion. So it's very expensive. That's why we want to ensure that we also explore this one of ensuring that we expand in terms of on-campus student accommodation as the department and as government in South Africa. iNSFAS inalenyanga kuphela ukuthi ilungise ludzaba lokucosha kweti-student eMpumalanga. Kulejini-ke nasibuye titolo takhamuti lehlala emkhukhwini lengaphasi kwelidolobha eJozi likhazatekile ngemvula lena ngemandla. Kwemkelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba tesiswati nawucatsa ngena ukhetse kahle tisekhona.
Bantu labahlala emkhukhwini lengaphasi kwelidolobha eJozi bakhathatekile ngemvula lena ngemandla. Belisitelo liphuthumako baxwayise itakhamuti lesihlala etindzaweni letiphasi kutsi licaphele kakhulu. Liningi lebantu lelihlala endzaweni yesikhashana eDenver lasuswa kulandzela sigameko sase-Usindiso ngeminyaka wa-2023. Kusukela lapho-ke lihlala libukene netikhukhula. Kule ndawo nje siyafa amanzi angene endlini izingane lezi ezifunda esikoleni asakho nokuya esikoleni ngoba zingenelwa amanzi endlini. Kunzima uma uvuka ekseni ugeza ingane yakho kumele esikoleni kumele ingene emanzini icathulo ziyamata. Besimo selitulo baxwayise ukuthi isatona lemvula kuleli viki lo mphakathi lo utiva ungakanakwa. Kuphume secwayiso semvula lesesigabeni sesihlanu kulesifundza belisito lokuqala beme ngemumo. Still have our aquatic rescue unit, which is a specialized unit which responds to water-related emergencies, which is on high alert. We've got all our fire stations throughout the city of Johannesburg fully operational to make sure that we have units who will go out and make sure that they monitor our low-lying areas, which is mostly our informal settlements, to ensure that if there's a need for us to evacuate people, we can be able to do so. We also have activated our disaster management center to ensure that we facilitate any evacuation processes. Tiyexwayiswa takhamuti letihlala etindzaweni letiphasi ukuthi ticaphele njengoba ichubeka imvula kuleli viki. Nasibuka timakethe tetimali sifuna ukuthi lirandi lenyukile nalicathaniswa netimali takulamanye mave. Asesibambi N4 sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele itip lethambe embili kuletiphume embiteni kulugwalagwala FM. Sibuti ithinta lamuhla mlingani. Alishone mlingani zivusele kuwena kulithimba lakho eJozi zivusele kena kumbukelo etindzaba teswati khona ke ekhaya ku SABC wanathi ke lesitiphetse lethamba embili kulihlelo letiphuma embiteni. Namuhla simemeke umhlati wetepolitiki kude ke sitawubuka kabande kuhlelwa kabusha kwenhlangano yeANC kusifundza saKwaZulu Natal nakusifundza seGauteng. Ngathi ke njengoba ke ongeke emehlo asenjo kundvuna letiko letimali kuleli langeni lakusasa sitawubuka singabe ke mhlawumbe tinyonete basebenti kulele kufa ikhatsi khosathu tilinzeleke kuva ini kunaleke liphakelo letimali lawuthula indvuna inogodongwana elangeni lakusasa. Semsakatweni ngo6 kuthi made bengu7 kulihlelo letiphuma embiteni. Akwanze mlaleli akwanze eDora lethimba lakho eGoli. Asibeka kakhulu Mahlalela kuca lapho ke lamhla asiphinze sihlangane ngalesine kuye lenkundla dikhona telimi lesixhosa nakubumbana insimbi yesikhombisa lamhla nzambama ku SABC 1 kanti ke sindebele sikhona kusasa ngemva kwetitolo sikhona simo selitulu nanto zakhe mathebula. Ngedela shola lingena nzabatalo kanjalo ngedela shola lingena naso simo selitulo sibuka kakhulu ke Dr. Mabuza kanti ke masibuka sithombe sethu kusihlala namuhla akhombisa kwamahle kakhulu ke mathuba emvula mawubuka ke la incenye esifundza ke la eGauteng njengoba alapha kuye ke la 80% wehlele ke esifundzeni kwaZulu Natal impumalanga ilimpopo kanjalo ke nayo iNorthwest kanti ke mawubuya ke la esifundzeni iNorthern Cape ahleli lapha kuye ke la 30% kanti ke mawuyanga le bompumalanga asesekhona lawo mathuba emvula lapha kuye ke la 60% kwalo muhle kanti ke naselangi la kusasa la mathuba emvula bonakala ehlela kakhulu esifundzeni iKwaZulu Natal njengoba solo alapha kuye ke la 80% uma ukhuphuka ke wempumalanga neliva lapha kuye ke la 60% njengobona ngahle ke kube netibhathu tenkungu leto ndzawo leto kanti ke mawehla uyentshonalanga Kapa ngolo muhle likhombisa ke ngibonyange emafu kanti ke sesekhona lawo mathuba emvula lapha kuye ke la 60% kanti ke sixwayiso lesivela baka South African Weather Service ikhombisa ke kuba nemoya lomatima mawubuka ke la ingcenye entshonalanga Kapa kanti ke ngahle kucubuke nemlilo ngenxa yekushisa ke lokubonakala ke khona ke emadlelweni latside kanti ke isesekhona lemvula lekhombisa ke kuduma kakhulu mawubuka ke ingcenye sifundza ke la Eastern Cape kanti ke mawungena ekhasini live isesekhona lemvula lematima kakhulu njengoba sixwayisa labo labahlala ke kakhulu celeni nemifula ukuthi bacaphele kakhulu ngwalelo muhle kanti ke naselangeni lakusasa isesekhona ke leyo mvula lematima lesebonakala yehlela ikakhulu esifundzeni iKwaZulu Natal nangale ke la esifundzeni ke la eEastern Cape ngwalelo muhle kanti ke mawuya ke entshonalanga Kapa ngwalelo muhle isesekhona nalo moya lobonakala ke unyukela ke la esifundzeni Eastern Cape ngwalelo muhle lokumoya lomatima kanti ke nalawo madlelo angahle ke qhubeke umlilo kuleto ndzawo leto ke bantu
tawufuna ke bacaphele ngendlela ke basebenzisa ngakhona ke umlilo kuleto tindzawo leto yongwala lomuhle masibukela ke mazinga kushisa lapha sike kusihlwa namuhla kusingabe ke emenjani mawubuka ke la ingcenye yesifundza ikakhulukazi intsholo ngakapa mawubuka uFred Ndali hleli lapha kuye ke la 15 eCape Town ihleli ku18 mawubuka uRafi lapha ku13 kuphulile kuleto tindzawo leto boCredo kubomakhanda hleli lapha kuye ke 11 kanti ke mawubuka kubungusina Phalabura lapha kuye ke la 22 lokusho ukuthi liphulile kuleto tindzawo leto yongwala lomuhle kanjalo nangaleke la kubo Richards Bay bombombela hleli lapha ku20 kanti ke bo Bethlehem namhle ebusuku lapha kuye ke la 17 mabuka nabo Bloemfontein boKhimbali bodi ahle lapha ku18 mabuka boKomani hleli lapha kuye ke la 14 kwalomuhle kanti ke mabuka nangalo bomthatha hleli lapha kuye ke la 16 kanti ke mazinga kushisa la setilo mabuka Alexandra Bay likhombisa ke kushisa kuleto ndzawo leto ke nangaleke la kubo Fred Ndali ngwala lomuhle mawubuka Beaufort West lapha kuye ke la 30 kanti ke mawubuka bo Durban ukhuphukela bo Richards Bay likhombisa ke kufuthumala kuleto ndzawo leto kanti ke mawuya kubombombela bophulukwane nobe ke kuPhalabura bomusina ngwala lomuhle lapha kuye ke la 25 lokusho ukuthi lifuthumele kuleto tindzawo leto kanjalo ke la nasekhathi nelive ngwala lomuhle angisho ukuthi kungakobe ngikuphathele kona busuku abube ngilobuhle